الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
yo babulli silla ona tan nangani noiri wan noir ni tandigan sirubenu angadi ko kengana dangi committee harlallante nyani halle golle sugo makay ke karla no kondi iyana dabarni o kunde kharamunda no bane kotiyay ondi girni wakati su ina giri ina daga inari na golle ke dabari na baganditi ya kenga kana honne ko ka honna ngani kana honne ko lemunun sara non dangani inshallah committee ko khani bal mami silla ana minnai ma walla ga serbe sigindini sigiranga inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wajaman jukunyini wone ga kunyini agara khairi keberiti yo committee ngaira suwa ga kunyini o almamin kunyini o wadeg mun kunyini o wali alan jukunyini te Allah di faren boromani kumbi janko ngaire ado de ubenu go karanye suwa ro isu kunyini yo duna ke bare nyani ajanna kitene ke dunadi yo committee o kuga drogoto kubenu gara hike sababu yere yo na kunya noirni yo da khairi nyan rit kata de bekay imarti kata serebane ari kata soy islami lemmen jo afoni ke dingiray bane gallehti ma hibe ngani du to halle yo ke kaw o so honi yere de be ke so honi yere inda serbe kongo annangri silamin kawo hibe gade ngene kane kendi drogote nyai nanti jaraginde kenda kawo de ngene kane Allah wani ne kawonya kame seriana nanyi soro hilisi kyan drogoto kasu nganne kebe ganda bar kawo ken gondi kembara jengam andano haranga magolli nganne kyan howoy yo waka sunwar ni kedi gamen ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Committee nga wada digan kannemu ada digan sirun ko digamu benu aga tuinduno inanti ke dina sere khallet aswa ka hon ke kompe be uga di kundu sere kompe ta aswa khallen babu linga na kompe be sigindi ka gerati ni ke bana khallen abana chakada ka ke miside sere rante sere bagandi na di sere rante sere kumana yi Allah khallenya ni miside bana nda kengita ke da mare mebe ngani du wara khallena nya ko nanti ke khalle heti kenga katia khalleni yo ken nan kama bana khibare khasilamin tu so ka hon miside ngenga silamin tu ka hon serenganati wambaga ni miside no nannati mbaran tabakka uswa miside ken miside nyanda ken kita ko silama ko ngasuga da toko ke kita mo gombe wa khanwar no korosuna duro koto ken ngana dangi naibul mudiri nga mawallonati naibul imami kenya gan qaramusa silla wa bismillana anna honne kono dangande. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ora diana jukuni ay gumma ay qalma watna sulangani asum bismillah. Ona Allah tiga biranye. Allah subhanahu wa ta'ala ara misra kenno ne ko tan koyi agara ne ko tan koyi kinni ma qore nyai Allah tige palle wasa asalna nabi nyimmen kamma akembe do ke dina gari kattoy ora Allah tiga sirsiri Allah ti sirsuwani tiga miga da hokam maga kembere waqtin da meju wallahu subhanahu wa ta'ala tiga na Allah tiga ne palle umma mungo sababun kai akhi kebe ga nya sababu ya na ke misire sigindi ran kunne wadu nga khadangani ado ho ga sigiti gollege wadu nga surangani wa sunwarni harsa durgote nyande misire njigi harsa na misire ke kura tibatiyenga kenya to ko kita Allah ga no nya misire ke kura ndano yim Allah ga nakime ga bon islamin no gondi dina ke Allah ga nawurgi Allah ga ta dina ke makayanka ti Allah wa najra gunda ban Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa kharamusa silla wan warni tandigan sirunga yo kengana dangi oga munda serebe na khonne kono dangani kenya gani banin ko banta ade gume bade mbo wayre ma walla ga serebe sigindini i palasinga insha Allah wannan ko dum kullindi
digamun ko katta jamanga katta lemununga ngeke sewoyi hande na duwa debe ju kamantenda na duwa kahontu kamantenda alla golle begala dabari anda ko amma ko alla kenga to anan tubana wala andila kenya ko anan isidu bane dabari ina tuba tammu agana tammu sisina dabari andi ina tuba gudine ko na duwa munyanya nata domun ngara golle be na ndiwari ana barakidi de be ke xawa gane ana me kunya bane o suwani shaqe habe o ku suwani shaqe habe ban ko ke ko banta o yani bane ku ban ko ni hilli o sunu bane o duwa ngata ana ke gaba gaba nda ba khali duwa ngata la barake de mum o da nga khali mo ci la be gani le me nyali de man da man sa mutu ngala ke ko nge gida ala pakari islabine ala alimami men nyangu nyani ngira gana gidi ban ko banta daga alaga yanka ala alimami iya chungkana ma hakat ga dinga da ina saka be mo da adinda ro ko do mungal do mo be ngado ma daga alimamu ke ana sawata ma ana timana da wala bakina Allah sallallahu duna korna to nanti duna rantai orantai sembe kita dunadi orantai kanan ka ku kita dunadi mo so ano sondo mu kunya bane ona golli do me ona gir do me ona taagu do me yo kenga na gir no ngani ba mamay karaga insha Allah anna honne ko jamanda ngani anna nuwarinde nyakata dorogota nonga yo assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ngaliana shukuni ni ngatakallamu kunini alhamdulillah rabbil alamin nke woni ni se o berenya inda Allah tiga modi hay taawulu sulamani wa taawulu de gumere munga taawulu ba jompolo ro mungere kending ke baga duna ho hoy nga hede kitana ko kendi duangenge ngoduanga ana hikede nge kane Allah ntari ti halle Qur'an horomande Allah tunka unda banana to keta dul goto enyan ke masiki sirila Allah golle nyan kubenu kada sigindi o waduangi dangani kubenu kanya sababu o waduangi dangani elle Allah kana me pagando da kunnenga tifara markando Qur'an horomande anna kebe kada pagando da Qur'an horomande na jaman sukunya de liana do taala ngaduanga suda uyu ado yon kitana Allahumma rabbi salli ala Muhammad yo ba mamay wan warni wadi anan su bismillah na to ke gana girno ngani awakata imamu banin ko banta kenya gani no dukure ore menyani anda honne ko silla ko nange jure menyana har ke be gana sare lenki are menyana alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيوة ودا الله تيغا نا الله ماما نا الله جاكينا نواري يقول لهم كما الله تيغا ندنجي هالي annabi maga salle agani hifna sallam ay duma ho abadenga e do la ganyi kini ko tabe kenju dangem palle o wa jamancu kunyini togo jamu tawo dingira e kenju halle ke menye kundu onati keni khairi menye nyai keni menye nyai onati amel loho menyu nogondi maydangani keni menye kebe onahi nyaren kamma amegal logo aga nantagu alla kan nogondi la gancaran challem palle na menyi oga mesi manni alla khibare nyai kingani alla kawmante muyni kay misina mikire munyi kwani nyunga dinga ngen nogondi ibarakin tengani
wallahi keni khairi khore nyai ona alla nyaga aga naga bunye ken gondi golle ken nganon kha imusonna alla maka kena golli ko gadi sadaqatun jariya golle kebe harangana fati aga wurnam palle aw kunno gondi nandi ko men ngana fati awsu golli na wasiki aganta himu sikki awano gondi misri siginde kemse kunda sigiya akama haragana fatiya ke kundu aruga kay no ko dagoda bari nga kinayya keni golli khore nyai ona duwa golle ki alla ganname gidi misre islamu de bunno gondi ona duro ko to misre mbaga sigi misre nga manna kurana keni batiu nyai so de ngalenki misri sigindunga kemmo sukula ona misiun tagani haram prondi tembasu kamana kana problème kay alla mbate o kay lo ko no gondi ina sigi paramparo kembe kibarenga na bahi no gondi ke hikiya fallan callun karagi ken hike mei misre baga sigi ona do misre ke maga tiri asigi man gai ani salle allam bingonne kharamu ngano gondi misru ni kuwait misru ngai bunno gondi ya ani salle kharamu ni bunno gondi kawande finkonne asigi du kuwait adu ko misru wadi ma khidi kuya diga menna magalato o ku duanga nyeta ku bina golle kenya nyati allahi wati allah gani tuga na bodeke allah ga durandurago ko ga yede kundiya lenancu ona du anki daga nanke sagandi golle ke allah ga namna girigiri sama gol nogondi ken fa barakallahu fikum wan warne tan ko dum kulla ko ngangada diga siru kumen barakatu ikundu inshallah so dan do wano ngana kalatin to wonne masaka tege galla wa kinere ba halle kenya ga de kaw ishaqa je bo anatin to mudir al-muqarabata kenya ga ni muhammad toure anatin to wonna na wonne ko yaro ko janke khali ga ngana anatin to akana wonne ko inshallah al-basayro bintu akana wonne ko ho hana annabi kaw ishaqa tembe kana o ko yere diga men tara do ko ma baso ko pase ko da nyani o ko yere gonga o ko yere gonya e marka ra ngana to ko ke hay ado ku sar rampai angana yere hay o ko yere gonya e o ko ha ba ma agiri yere ke da sabu ke anda yere bagandi ndetira e ko ko wala yere bagandi ma khair suga de ke pare agaru no do men kay sala har sa wadu nga arna ame gabe go da gunne gedi no to me da ngani kun asumbuke na kata kamadi ifare porma inshallah assalamu alaikum wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أنا الله تيجا الله نو تيجا ننن قوا كنا قال له أنا سلك كفارن كما واتم تدون تدعى من جيلون ديني أكانتا سوي نياني أدو نياغالي أدو ورجينا timisire nan sigi de bunno gondi kenne urge qore nyaay asuna waati mutu sasa kunu na limi misiri munyenga kenne khairin po qore nyaade wadu wana kubenu gala ke misire na sababu nyana ci sabu ngai yalla la gana no mi junta ten no gondi ya rabbal alamin gala kemme sire be se sigini kum yalla la gana me tagina ngal aljanna no gondi kenna ngalle na akhin diga min semmendi kengani
adiga mu yere yati misiren ni kiyai Allah na fallan sallun kala isigindari Allah fin konne ado qur'anan karange onan rogotoro kunga qur'anan karange Allah fin konne ado kawande kunna nya misirun no gondi nyagale nyani keitan onan ta diga me gilonni son tampi son dalla taguno kempala ona diga me ona diga me ngabonni bo diga me ran ta nyana sasa inshallah ona sigada ngane wadu wana yelle Allah gana kebe gabe nyamoda ngani yelle Allah gana kebe gabe nyamoda ngani krisu arni dallando kane krisu arni dallando kone nori kusaha nori ku yuli yondi yonki sanga sawanta wuru yelle Allah gana pori maga nori musidanna fiddasul ala nori kisi jahannama tikamane fonna sirahu lemno arni kutwagu nasaro suhundi nola garu suru loga niaso Allahumma rabbi sallallahu muhammad wonunda kumbi jankonga ina honne kono da ngani ado basay bo wande be ga kama kata jama'a ana kindiya inshallah assalamu alaikum muslima jama'a na kuini hogari ka hogari ngasukuni hoganya aliana gai ngasukuni kenya ingera nyagali do kontane ngama kan pakita kebe serebe luga ke gelle banate kume luga agari katiaga idina gane chiti ora ke nono ko rade ado le gira alhamdulillah ho da Allah kambak ngege ngadwa arna barakero kharlage arna keme bagora ka gunan kube luga gole arna baraje nyangida Allah nda baraje mbuya ti qur'ana hurma illa nge ko take Allahumma rabbi salli ala Muhammad anwari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wasu kunyini banunko gunde gadu lemundo go wasu kunyini mata alhamdulillah rabbil alamin anya drogote ya awa tuaro nda sunyama ko no gadi ga mokare nan chage me batenda dia me sunto kuma na Allah tiga halle salama gunni kiyai ompo ana kebe gara ke golle da bari sise awa alhamdulillah drogoto angana kasigendi anda sigendi hani meda ngani angana kasigendi be gadi misile nyai alhamdulillah kelo gollo hore ay ala gollo hore da bari ada mare mangara golli sile da bari anda da bari meda ngani angara golli buren da bari anda da bari meda ngani ka golli buren nyangana otine annan latu bakaya ho sunta golle sunta ke golle kane na misilen cigindi har na kompen cigindi silenga sakano gondi sakkan na misilen cigindi solonga batina no gondi kettuga donga ana Allah maga walla nyaga na arna tuga jannati firdausiya kuben suwa golle misile ke na lide be ke yutinungo atu hakata nungo asenga na nungo golle suga ya misile kedi sire suga na golle suda bari Allah wa anceda angara da bari gondondi Allah da bari bangendi hada maru munta do Allah wa anceda Allah nan tuga antuga kettuga don Allah maga kemi sida ga sigi ma wakati bisuga ni bate suga nyano gondi pourcentage nganda ngani silente golle da bar nagaw pourcentage nganda ngani hala ngane kaburandi anke mpaga daga ko ke gara ko mo bature ngara ko mo gobe ankara halle baraji nya ke awa halsa sunan duro goto ko be no gama ke golle kita ona alle daga harno suwar jaga ke golleya na ko sukuda lando kane no da landi batenga halsa duro goto nyanta odo wendi baytandana gunjuru kenya na kala honno ko yede awo maka yede gunjuru kenya yo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wada Allah subhanahu wa ta'ala wada tentu akenya gari tentu tungkanga on kayona tentu abana o ka kawte be dere lenki ke miside kanode kotade adoni o suri misiri ke none o duwa ke Allah gana anguni ko tan ko yoyi ken ki nyel lenki o to na lati gade ke miside sababu agir do ke xaram kompe ke ha asababu ngir do ko gane ku ngayre i gana nyati kay lemulun na le xaram kompe ke di na xara ina Allah to ina faare sundam kulle mu ga giri ha ban kande ha sara do gari di kan ko be kete ga faranga de o wadwa woni dangani
igari tuwa ke be mu Allah kana kiniya isre na sagi karay iga girer mo ko be hotanon khanari ma faw oda Allah tiga sila kunda ko ina duro ko angana mu jihadu dina nyana jihadu nyada dina liti kembir yonki lu mbatta nyada ka jihadu ngari dina sidi anda yonki lu mbatta anda to ko ngari fereng ala do yamari kenya faare do yamari kenya sallallahu alaihi wasallam har sayda duro ko ke sababu nya kiyai ma ke misi de ganta sikki na pompin dabare na xaram pompin tallan ci gindere na sawran kini lemunu nga lemunu ko be gari ha ban kande na li xarayere ke be nya ke sababu nga kenya ustadu sisey o dal nuwari andan nuwari an cigira ke anda haga har mare me sugadi anga nokku danga sigira ke be an cigira ke haga de anna ma ando ban cigira nga andan duro ko do ngode modi andan mo xaram lemu adan ko ko ga xaram ko be xana duro ko sidi ke yi sababu ndaje yi sugari asabu ngira ha kunjay o da Allah tiga o da Allah tiga o jama su kunyi ho gari de ayu ho ya gari nakal se o da su kunyi Allah kanu side sagani be um ko ko be gari Allah kanu side sagani ki gadi ma bijat rasulullah sallallahu alaihi wasallam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخني كسي نغاك مالو ألا لماذا خير جدنتي الحمد لله أولا ألا تيغا أو ألا تيغا نين خانوكونا يغلي فتاما أدو كنتاني مسلين أسيغي الحمد لله manin to keta digam panu ngara kebe ko kenyani na Allah batu miside ke no khondi ona Allah nyaga Allah ganto haratinde Allah batiye ke no khondi ona drogoto batiyenga wajibi nyani komen kamma anna drogoto anna Allah qallunki na miside ke no khondi kenni drogote nya wajibi nyani kada an kamma digame be gin ke magatani kenni digam qotu hilliyai miside ke khibare wa Allah nyaga na barakenga adu wuyu adu saha adu osalluku Allah ganira godangani sapakananko Allah ganna barakero sapakananke nogondi ona drogoto sapakananka unci kenka qarona drogoto kenka dide sappa misiden nogondi anganari misiden nogondi nan cigi sapakananke ndi kubenu ga sikki sapakananke kedi na almami nyade mana almami demande ade mandano nyani sapakananko ba kendi kunnan kawantanya na soro mugintonya inanya soro ya kubenu ga hoto ona drogoto ona kunka korosi dina keno gondi o salluku ona drogoto oni nagani igan kawanta magobeya o magari ananyo warni salle misiden no gondi kundunga ananyi salluku intana hene serenna du korosi ni do salle mbatenga anga madu korosi dan challe mbatenga anga na tuata nan tanke li sallu kundunya ta na bugi nyimen no gondi salle ntandangani Allah ganta kenya ngodangani ودعنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لعمل الصالح قبل موتنا اللهم وفقنا لعمل الصالح قبل موتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام والسلام الحمد لله رب العالمين الله وبركاته awa jaman ci kuñini liyanan do taxanan do yaxaren do leminen coowi si kuñini awa lenki kotanga Allah do sewondiya ona duwaga yelle la gara kadi Allah ngano sewondi dina kani ho dambe yanganari dunadi Allah to na libatuwa baten ka nyanya kammo anna nganda to na sorondirindi inata batini kundwa nyanya kundwa ko kundwa yo ke oga degere ke be len kali alhamdulillah ti ge ngalla da ke ma seweta krisun digamu ba mamal digamu sillan digamu kun nyandi ke haga dina ta serenci kado daro Allah ngana kadaro Allah ta ya gundi Allah na ganya kana koy yello ngana kabatu ki Allah tun ka wonga abana gundangan asabati yenda annabi ni men kanu en salli wala muhammad rasulullah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bisalmini den tangal yetti Allah nula do mele muhammad sallallahu alaihi wasallam yetti waddo sababu hande julurde dari yetti be mojja wana seda ele duwanobe sabini almami mede mawdo moni silla
e adduɗo juulete nden ɗo o e ñandede dideteɗo o haaluɗo o wi e nder jotti joyi tawa juulede nden pari ay haala makko kan selli mi weltani Allah mi weltanimo e juulede nde yallah waɗi juulede malande yallah okke en arjanna ya rabbi ya Allah barke salatul fatiha okke allahumma salli ala muhammadin mi weltike moƴƴa o a surante digamu o sunganni ken ganni baane ñayi o ñahali en suuni ñahali baane ñayi diga men ngama kije serebe anna tunanti wakati mo konna ngani kenyanda ken sababu yo imamu kebe gada miside ke agada sababu yere kenya gani onega awa diga nu konno dangani kengana dangi lagare nanya imamu nga ana duwa ngenda bari inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله الذي حقق لنا أمنية كانت تراودنا وقد تحقق الأمن واكتمل بناء مسجد يوسف بن لوط بفضل الله تعالى وتوفيقه ثم بتعاون وتكاتف من أهل الخير والآثار وساهم الجميع في هذا الصرح الديني والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين. أما بعد أيها الإخوة، تمثل المساجد النواة الأساسية للمجتمع الإسلامي التي انطلق منها الإسلام هدى ورحمة للناس، وكان بناء المسجد أول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى المدينة المنورة ليبين لنا أهميته ودوره في حياة المسلمين. وبناء على ذلك تمكن أهمية المسجد في النقاط الآتية: أولاً، هو مكان إقامة الصلاة وأداء العبادات. ثانياً، مكان الذي يجمع المسلمين ويوحد صفوفهم. ثالثاً، مركز للنشر الدعوة والتعليم الإسلامية. رابعاً، معهد لتحفيظ القرآن الكريم وتنشئة الصالحات للأطفال. خامساً، مخر للشورى والنظر في أمور المسلمين. أيها الأحبة، ليست المساجد مجرد أبنية من الطين والحجارة، وإنما هي مركز لنشر العلم والهداية. ينبغي أن تمد رسالته لتصل جوانب المجتمع كافة. فالهدف الرئيسي من بناء المساجد هو الدعوة إلى دين الله والتعليم المسلمين وصول دينهم إلى جانب إقامة الصلوات والدروس الفقهية والخطب الجمعة. ولا ينال الشرف عمارة المساجد إلا كل مؤمن صادق في حبه لله، وهذا ما ورد في قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إن التجارة مع الله رابحة لا تخيب، ومن بذل في سبيله مقدار ذرة من خير قابله الله سبحانه وتعالى بأضعاف مضاعفة. قد ورد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر ماء لم يشرب منه كبد حرة من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة. ومن بنى مسجدا كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. أيها الأحبة، يعتبر بناء المساجد من أعظم الصدقات الجارية وأكثرها أجرا وبركة، فكل طاعة أو صدقة أو عبادة تقام في هذا المسجد إلى يوم القيامة تثقل ميزان حسنات كل من ساهم في إنشائه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجه من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. أيها الإخوة، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، تتوجه إليكم مؤسسة البخاري لدراسة الإسلامية والأعمال الخيرية بغامبيا بشكر لله أولا، ثم شكر لكل من ساهم معها من أهل الخير والأوفياء في هذا المشروع الخير الصدقة الجارية في الدنيا والآخرة. فهل للإنسان إلا ما قدمه في دنياه لآخرته؟ فجزى الله الجميع خير الجزاء وأصابهم أتم الثواب. شكرا لكل يد كريمة ساهمت في إعمار هذا الصرح المبارك، جعل الله ما قدمتموه خالصا لوجهه الكريم. شكرا لكل من قام بأعمال خرسانات وبناء الطوب والسقف وتركيب الكهرباء والصباكات وحدادات ونجارات ومحارات وتركيب السيراميك وتركيب الحجر وبناء مئذنه وسجاد وفراشه وأجهزة المكبرات الصوت وتركيب الجهاز وغير ذلك من أدوات الأعمال. نشكر كل من ساهم بأي وسيلة من وسائل التبرع، سواء كان تبرعا عينيا أو ماديا، كما نشكر كل من ساهم بالطعام والشراب من جميع نساء البلد، ولا ننسى جميع إخواننا آل بنكو، وعلى رأسهم الحاج مودي سلا إمام الكبير الذي كانوا بجانبنا من أول يوم حتى افتتاح هذا المدار، حتى افتتاح على مدار الأشهر، لم يتركوا يوما واحدا في إعداد الطعام للعمال. ولا يفوتنا أيضا أن نشكر مرة بعد أخرى أخانا يوسف بلحوت الذي أنفق ماله لبناء هذا المسجد، ونسأل الله تعالى أن ييسر أمره وأن يرفع درجته في العليين، ونقول هنيئا لك فقد رأى الله عملك، كما قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. كما نشكر أخانا المحترم أبا خولة صاحب المواقف الصعبة السند الذي كان معنا لحظة بلحظة، الذي كان واسطا لبناء هذا المسجد وغيره
من حفر الآبار وقيام على خدمة المحتاجين وقضاء أواهجهم وطلباتهم الذي ما بخل بوقته وصحته وجهده لحظة واحدة من في هذه الأعمال الخيرية. حفظه الله ورعاه ورزقه الصحة والعافية والأمور المديدة. نشكرك يا أبا خولة على دوام تواصلك معنا، وأهلا وسهلا بك أخانا الكريم في أي وقت وفي أي موضوع. يعلم الله أننا نسعد بخدمتك وخدمة جميع من يدعو ثقته فينا، وهذه من مهمتنا خدمة إخواننا، خدمة الإخوان والوقوف معهم بما نستطيع من حل أو كلمة أو مواساة. فجزى الله خير الجزاء وبارك الله لكم فيما قدمتموه من مساهمات وتبرعات وجهد وعمل وطعام وشراب. أدام الله عليكم الصحة والعافية وطول العمر، وأسأل الله أن يحفظكم جميعا إخوتي وأحبابي. فمليار تحية وشكر وتقدير واحترام لكم جميعا أهل الخير والحب. دمتم بخير وفي أتم نعمة وصحة وعافية. اللهم من كان به بلاء من هؤلاء المحسنين فاكشف عنهم ضر وأنت أرحم الراحمين. ومن كان محموما من مصيبة فاجعلها بردا وسلاما يا رب العالمين. اللهم احفظ والديهم واعطل في أعمارهم إن كانوا أحياء، واللهم ارحم واغفر لهم واجعلهم من أهل الجنة إن كانوا أموات. اللهم اجعل حياتنا ملية بالسعادة والهناء والنشاط، وابعد عنا كل ما يسبب شقاءنا أو تعكر سفاء حياتنا أو تعطل أمورنا. فيا رب سهل لنا حياتنا وبارك لنا في أموالنا وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمتك. اللهم وفقنا واحفظنا في حياتنا وبارك لنا في رزقنا وذرياتنا، وتمم علينا الصحة في أبداننا، واكتب لنا الأمل والتفاؤل والانشراح. اللهم إنا نسألك المغفرة والثواب لمن بنى هذا المسجد ولوالديه ولكل من عمل فيه صالحا وإحسانا. اللهم اجعل كل سجدة فيه نورا ورفعة لمن عمره وسعى في إتمامه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريدا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا نفسته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا مصيبة إلا دفعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها إلا عديت إلا أنتنا على قضائها ويسرتها وبرحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على عبدك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته إنك أنت التواب الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على هادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أودي من تجيلون
wajamantu kuñini menu gari nallo sagata agari yenga kattoy ado haga agari ñimi allah allah mera kenya ko salami ngana khirna ga ñimay o ñaale kontani ko ñinde ngonar katta comité ngo waxana wari doro to be xama kana hokka hay waxana warni siri rondo kiye gonno bangay kembiro ngana girno onar katta habanu haben chuani debe kata genu debe ka sallango wa haben chu nawarini wado murun haben chu kengana girno sarna yaro ina nawari alu gida nyaro ka hosu gani arante telle ya hum balle onu so ka oni kule muno oni nawari idro to kama hisu ngana girere ina kaniya idro hote Allah watu kemre lemunu xabenu gaere lemunu na nawari egati kharla lemunu koni xaramono heew oga xaramogo mogo xar lemu ganto maxa a sikki mani palasia harba keñeno wa su nawarini kembiro naari ɓalu ko ke koro su wa su nawarini o duwana suuda o duwa muruna suya o mande ko sere suyi bani ko banta o ɗiyana taxeni nan xoto deɓe ku tencu oni nawari o duwanida o duwa murniya kembere keta o deɓe kettaxe qabilancu onata qabila toxo kono o duwana qabilancuda wa duwa murna suya aruna kisino tanga aruna hija xaron toxo me halle ona sembe kita bana onta sembe kita de ke misire be gar sigede kenta sikin ke modida ngandi de te arabu ma ke sikin dinin ke bane da ay kharam santa kita do karinta kita usatura ta kita kakka honyanta wa tawti allah kaga le munu lagal ni kharamundi ni tuindi allah kence do nyanci ni imanu dema in tansurullah yansurukum kana allah dema ana khadema qarna ko hodur dema de nanga digame heti bani ko bani ngedan ke ngara kebe ko ke committee khibare sarna yugo sarna yagar naru deben choy lew ona kharam mo dema de kharam mo leru karagi ila lemme ngayere allanti tugara kuna nyangange nangan ko konne de ben nogondi korosi hinyani de karna non korosi de isigoda odo nagane jita men khawna hokka hay kubenu gara ke golle de bari yede koni tu ondi to ondi jamanetu serena ke kombe de bari asembe ngasondi debe kedi sembe ngidi kana ndimara bari boni manda o make gode ora do khairi nganno ko su aga hukumu ko su alla ga tan takangadi ariniya ana khairi ke kita kembere ona ille debe susu gadi gel islaminu debu o susu nawarini hingana kite aro kama haraqiya inari nyimoy ida bana ko nyakoy bana ko sembe khoreani ngenan cigi anken nan cigi njembe naro ngala ini keben takita ngala ini keben takita ana man suro har bana takita har bana tasuro ano susa gana halle kemire wana dekata akhim are ngara lujunan ko nda habanu ko aywana sarna ya garuko suna kenya nadi suwai ayugo manda ya garima committee ayugo manda ya garima suna nawari oy nawari ni nawari su emba yingana giri hari khalsi ngara ngana kolto yana here nyane gadangi din mobe ona me gabe wari ina kutu meka mena khalsi mbagandi kuro boto ma sutini mobe
ina nawari kemere keta diga men nari kata akhinga Muhammadu Sise hetide Muhammadu Jebo anan nawari nawara su khemba kemisida sigindinde ke heti odata hananga araba holu litere amadan azuli sikira da keriti ona Allah nyaga Allah ta kenya la garenga karla asugula andanya meneo de Allah ta kenya la garenga aran gelenge harsa o kilungan kamma arna o to mena jikei arno yunum putu no kisi no tanga arno hijabu na haminu no kaminu jar na warja de lumasa sarna huru iho gabe isunaga ko kata no be ona Allah nyaga arna bimaga ho ga neman di arna jidi gel kenta ngani ka arna girndi bakka kamma kala fasahun ta'ala kala gawa bi fadlihi wa mannihi wa karamihi kani وما كذب نيدا كتجمعنا ولاتي ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا كنت بهمي وغمي وكلمتي وأخلى كتاب الله تنور من الهم إذا كنت أدريك لنا لم نغلو يا رب ما كان يا ما أو ما كان يا من لم تكن من جمع يا طيب كما لنا قوتك كن كلنا خيرون بجنب سموت في حياتك كلام بلنتهما والليل كان أدمنا لأن مرجع النائم تنقم عليه والنهار كان أن بريد باطل باطل رجعي فلأيشك أتنجم برنا في دنيا كيدنا نغني كعيش البوائما أنه هم من مغني إذا كنت كلامنا في همي دونك يجب أو همي ما همي دونك يجب أو كريبا ما قدام دونك يجب عليك وما بتقوى الله تألم كان نسلكم دون نغني ولدارا أربعين إذا كنت كلامنا يا هذا يمكن يمو خير مسافرا ولا مسافرا كان كونيا كتينتو والله ما كان لنا كتينتو عليك أتوا ما سمت أن نكون وصبروا على صبري وجاء كتبي تقاله رسول الله الله فارس النجا رولو في المدينة نوليه وأنزل مكان الدنجرة يأمر من المصلين قال يصلي الدنجرة من جمعة قال جمعة ويأتي اليتيم ينكن قال الله فارس النجا من مكان قال الدنجرة بالله تعالى قال كن دنجي ينبل قال رسول الله الله فارس جل كونوا ككنا يا إخوانا أبن فيلي لنجي كوتا كوكميرو الإسلام هنا وكنت ينو من دعالي أبن فيلي ولا سلام أبو مريحاني ماني هاي ننجي سالم وكيسين دعالي لنجي كوتا كوما كيسمي تورانا وما ميسي بدنا توم بلندنا وما كيسي جلي سمبوكتنا وما كيسي جلي أسلام وقطعت بني مسلم وتوجني سالم وكيسين تو وما كيسين دكتوري من نغاي لنجي كوتا الحمد لله رب العالمين ولا الله تيا كجالي جماعة مواقنا ينبوكم وكل ما يسمى كلام لمونة كودا كيا كنا نتي بركة أيام كسب توعونا بركة أيام كسب بنا وكما كراسي كورا بركة مندو نتوعو مندا كما توعو بتشينا بالله لكن ولو جماعة سكنا جمو ميكاتو دعنا أممكو كل ولا مسيرك سوني والله هو نياغنا يلي الله كنا كمي جموندي جمانو الله كنوني الله كنا
Allah gano ya Allah ganna parce que Allah ganna ngene ho anga makkalu Allah Allah da Allah golli sunu da bar yalla Allah gano ya Allah ganna arra kebe gamo dele kelo gol arra kebe gamo dele gol kala le mo be ngal yalla Allah gana taw kina gay Allah gana taw kina gay Allah gana kala mo ngal na akane kube wa kusini yalla Allah gana igara kuwa kali dele kelo gol aga sigina khara ko dunala khara ngam go be salli ala muhammad sallallahu alaihi